pa dirkaj naprej. Evo, dirkam naprej in začenjam enako tako, da bomo imeli ne samo mlade zagrete, skratka, da bomo tudi vsi skupaj poskrbeli za naš planet. Tako da lep pozdrav še enkrat. Naslednja dobra ura bo posvečena trajnostni prihodnosti, ustvarjanje trajnostnega sveta z nekim ravnotežjem med dobičkom, ljudmi in planetom, kar bo seveda neizogibno v prihodnosti. Besedo predajam Petri Čiček, vodi za sustainability za srednjo in vzhodno Evropo pri Microsoftu. Pravi, da v Microsoftu trajnost ni le nekaj, kar počnejo z operativnega stališča, ampak je v središču njihovega poslovanja. Tako da, Petra, bok, pozdrav v Zagreb. Lep pozdrav. Čao. Čao, Čujemo čao. se. Super diskusija. I will switch to English, sorry for that. Da, sve ok, evo samo pozdrav na hrvatski, let's switch to English and you can start. Yeah, unfortunately I will switch to English. My Slovenian is not really good, the last time, it was like based on živ žav. But I also understand that, a lot of young people don't really kind of understand Croatian as some of our a little bit older do. But it's a great actually, bridge to the topic, because you spoke about technology and humanism in terms of skilling and the young people. Actually, if I can squeeze in with the green and sustainability skills, because this is something that we also really need a lot. And even myself, I've been working with Microsoft for many years. My background is in the economy, but actually Microsoft is creating a completely new type of jobs, type of roles actually related to the sustainability challenges. So on that, I would say in that capacity, I'm also joining here today to bring a little bit of, I hope, inspiration, and also share some really kind of practical things that are coming from, although a global corporation that, that can, be like a food for thought for everybody, I think. So I prepared you some slides, to walk us through, but, of course, we will have, a panel discussion, and I will stay here and, happy to follow up also, upon the completion of this event. Great. So, I mean, I've been kind of starting acquiring with sustainability, in the past few years, but, I think that, the last year has been really kind of exploding in the topic of the sustainability. And, in Microsoft, I would say, now. Sorry, did I mute it? Petra, we lost you. Oh, I'm back. I'm here. Can you hear me? Okay, we can hear you now. Okay. Yeah, I don't know, somebody muted me or something. Okay, so basically, in Microsoft, I mean, all of our conversations are right now around the sustainability, and we really see the sustainability as one of the biggest, I would say, challenges of our humanity. We are all aware about, the climate change, the implications. I mean, maybe we, live in a part of the world that is kind of, blessed, to have this kind of perfect climate. But I think that when you kind of zoom out of our kind of, near environment, I would say the implications are really severe. And this is unfortunately not going to kind of, change overnight or improve for better overnight. But at the same time, I would say from our kind of, technology company standpoint of view, we really believe that it's not too late, that we can actually, that we have the opportunity still to kind of create the future where it's not that we are only going to kind of, survive, but actually that we can thrive. We can thrive as a planet. We can thrive as a humanity. Our kind of, just a second, it seems that my presentation has been, let me reshare again because it. Yeah, just take your time. It's okay. Yeah. Technology. Yeah. A good introduction into the technology. Okay, we can see it now. Okay, perfect.
moving the slide to the next one. Okay, good. It's working. Okay, so basically, I mean, of course, we from the technology, as a technology company, from the technology standpoint of view, our kind of, commitment is that we really see the opportunity to leverage the power of the technology to help really everyone to build a more sustainable future. And there are a few ways, in terms of how we think about it. First, I would say that the first thing that we need to understand is, how to use the technology to measure, to measure the size of the problem, because we cannot kind of, we cannot improve things that we cannot measure. Then I would say it's really about, putting technology to work for us and for the planet to really help us actually in adopting, in addressing, I would say, the sustainability challenge. And the third is when we think about how we are kind of developing and creating our technology, and this is actually that we need to think about more sustainable, way how we are creating also the technology. So this puts, I would say, a lot of responsibility into our hands, but we also truly believe that this is a big opportunity. So a lot of people seems to be frightened with the sustainability kind of threats, and on one hand side, this is a wake-up call, but on the other hand side, this is really a business opportunity. So we really see opportunity for a lot of innovation, startups, different kind of solutions to technology solutions to the problems. You will hear a lot of companies actually when defining their sustainability strategy, and in the same way, this is how we define our sustainability strategy, mapping that to the Sustainability United Nations Development Goals. So we as a company fully kind of support all of those goals, but we are focusing basically on the 4 key areas where we believe that we can actually drive the most impact. And this is the 4 areas. This is the carbon, waste, water, and the ecosystem. And basically, we've been focusing a lot, I would say, in the past on how do we improve our kind of impact through our operations. But this ambition has kind of dramatically evolved. So today, actually, we are looking into, how we are developing more sustainable products and services, and how we are actually then bringing those products and the services together with our partners to help actually the customers to address the sustainability goals, and we are being super, I would say, active in terms of advocating for the policies, for the changes of the kind of regulations to actually remove the blockers and the barriers that we see to actually prioritize sometimes the sustainability over financial goals of the companies. Why we also decided to kind of focus on those specific 4 areas, I think that carbon is definitely, one of the biggest, challenges that we are facing right now, and one of the kind of immediate focus areas. This is where we also believe that we can make the biggest, I would say, progress by focusing on the reduction of the carbon emission. From, I would say, our own perspective, but also supporting, I would say, all of the industries in terms of reducing the carbon emissions. Water is really the kind of necessity for life, and it's a scarce resource. It's also kind of a key ingredient for producing the energy, electricity for production. I would say every industry rely on the water. So I would say the focus on how do we improve the water management, aiming for the zero waste, the full water management basically is something how we can actually drive the impact. When we think about ecosystem, although we as a company don't use a lot of land for our kind of operations, factories, etc., we believe that the technology can have a huge impact on actually addressing the needs of protecting the land, the biodiversity, and also the agriculture as one of the biggest, I would say, industries that is using the land. And at the end, I would say when we think about waste, it's really about how do we look at the whole, I would say, circular economy. So how do we make the journey from, I would say, growing the product or the ingredient to the end of life? How to make the whole journey being more
more sustainable. And of course, we put, I would say, the whole, putting the whole Microsoft, big ecosystem of employees to work towards, I would say, achieving those goals. Oops. Okay. So just, kind of in terms of, looking at our own journey. So we started with the journey probably like 10 years ago with setting some kind of ambition and setting some goals in terms of carbon emission reduction. And since 2012, we are now as a company, what we call a carbon neutral company. So we are operating in a carbon neutrality. There's been, I would say, some, progress year over year, but in reality, we realized that, our commitments or our ambitions are not big enough, are not bold enough. So in 2020, we actually kind of, revamped the whole strategy that we have in Microsoft, and we actually elevated our commitments, our ambitions to much, I would say, higher level to be able to actually, save the planet. So our kind of, and I know that we are being, super bold with some of those ambitions, but we actually have a very, I would say, detailed plan how to achieve those. And I would say today, I would like to also share some kind of, as I said, practical things and some learnings. I hope that it's going to help you as well. So our commitments now are basically, by 2030, we are working towards becoming a fully carbon negative company. Actually, and all of our operations, all of our data centers basically are our cloud, our public cloud called Azure, that to be fully kind of operated by 100% renewable energy. Also, we commit that actually by 2050 we will remove all of the carbon emissions that we emitted since the Microsoft company has been kind of starting. Also by 2030, which is a big year for us, you will see, is to become fully zero waste and water positive company, and actually to protect more land than we use. In terms of, not on, we also realize that, just, by putting those commitments and towards those commitments, it's not enough. So there is also, I would say, that we need to do more, and this is especially in the field of, the current technologies that we have, not as a Microsoft, but as a, as the whole kind of planet, are also not enough, I would say, to kind of accelerate that sustainability journey. So that's why we actually decided to put, $1 billion of investment into something what is called the Climate Innovation Fund. And this fund actually supports companies, different kind of projects, startups, other, I would say, in combination with other funds, providing the grants and the investments to support, innovation in the field of carbon, water, waste, and ecosystem. Actually, the whole idea behind is, to kind of accelerate the innovation and to create some new technology solutions to solve, that does not exist today, but to solve the problems that exist today. So one of the kind of, latest, funding that was supported from this fund was actually a project that is, it's a carbon removal project from directly from the capturing basically the carbon emission directly in the air, and then storing this actually into the big storage capacity facility. And actually on our website, anyone can actually apply for, Climate Innovation Fund. So, maybe this is a call out for, Slovenian companies also to take a look into that and calling out all of the innovators. We are very transparent in terms of, reporting back in terms of our, not only our ambitions, but our progress. So we basically publish, once a year, like 150-page long document where we actually, share all of those learnings step by steps, even the failures. Some, we also shared those companies where we invested, those solutions actually that are supporting us and I would say the world on achieving sustainability goals. So it's a public document that anybody can actually access. I spoke a lot about, how I would say, the vision and, the ambitions, and now I would say moving to a little bit more kind of practical things, what we did, within our company also to kind of become more sustainable. So, of course, one of our biggest investments is, Microsoft Cloud, so called Azure. So,
And actually, we've been actually, of course, leveraging the power of the cloud, for our own operations. And actually, we migrated over 2,000 applications from on-premise to the cloud. And by moving basically those applications, we actually realized that the energy impact of those migration has been, the energy savings has been really, really huge. So we actually then went into doing a whole research and publishing actually a white paper on how actually carbon migration on the cloud can reduce the carbon footprint. And this white paper has been kind of also vetted from the independent sources. And actually, we realized that there is up to 98% of the carbon footprint reduction and up to 93% of the more energy efficiency of running basically applications from the cloud versus on premise. So all of the customers that are using the cloud technologies today are already congratulations, you're already driving a significant sustainable impact, but there is potential to do much more with that. Also then this is something that we've been called out, I would say, globally as one of the best practice. So I mean, a lot of customers are approaching us to learn more about the carbon tax. So the carbon tax is basically our internal tax that we are charging to the business units, driving, I would say, first of all, the more sustainable behavior of those business units. But we are also using the carbon tax as a innovation fund. So basically, we are charging ourselves internally the carbon tax, and then using the carbon tax to actually invest into the different sustainability accelerating activities. Like basically, we use this carbon tax to do the full purchase of the renewable energy. Also, the earlier mentioned innovation fund has been kind of funded through the carbon tax. And also, we investing in the program which is called the AI for Earth. That is actually a big collection, big data set of natural resources, complemented with the technology like Azure IoT, machine learning, and AI. And this data set is actually available for universities, for researchers, for anybody who wants to solve the sustainability world problems. I mean, this is, I would say, we know that many companies can actually kind of apply the carbon tax, but even I would say with putting some kind of measures and I would say insights, and then based on those measures and insights, putting some operational innovations or putting some operational efficiencies could be actually something like a best practice we could probably share. We also use this tax to actually fund a sustainable product, which is called an energy efficient smart building. So basically, we kind of put the sensors on all of our buildings to collect basically the data, to analyze the data, to get the visibility about, okay, so how can we make our brick and mortar, like physical buildings, more efficient? And these are not new buildings. Basically, these are the old existing buildings. And by simply by actually building, I would say, single point of view and aggregating all of the data from all of the locations, getting this visibility, we were able, I would say, immediately to see what are the potential, I would say, energy efficiencies that we could actually get from the kind of building management, like turning the lights during the night, or switching the heating off during the weekend, or things like that. But also, I would say, it helped us to kind of automate some processes, and even now I would say helping us to predict some failures, etc. So there is, I would say, even further opportunity to reduce the energy usage, or to reduce basically the energy impact compared to what we have today now, with probably like 6 to 10% of the energy usage saving. Of course, this is a solution that we offer now to our customers as a kind of as a know-how and a solution. Unfortunately, COVID also, I mean, we started, I would say, even before COVID, experimenting with the hybrid work, but COVID, I think, put all of us into this work from home, hybrid work type of work style.
but actually there are some benefits, coming out of that. So we, we run some, several global annual events where there's like, thousands of people traveling to one location. So, we switched to the fully virtually running such a meetings. I mean, even this conference is basically, driving some sustainability impact. So, you can be proud about that. But actually we saw a direct correlation between, the hybrid work and basically the reducing the commute, the travel, the short distance travel, the long distance travel, and also leveraging, I would say, this technology to support the broader, I would say, virtual events. Also, I would say as part of our learning, and the commitments, is definitely one of the big areas is how do we reduce basically the plastic, whether from kind of single-use plastic, whether from plastic packaging, also related to our kind of individual products, but also related to our kind of data centers. I would say all of the packaging being kind of reusable, recyclable, and compostable. So I would say that switch has also helped us to drive a significant sustainability impact as part of I would say our strategy. We are not only, I would say, doing that on our own as a company, but actually, we kind of put a lot of effort into also extending our supplier collaboration, supplier contracting, and basically driving the impact across the whole supply value chain. So we actually, extended the expectations and the kind of requirements to all of our suppliers. So there is first of all mandatory reporting, and we are supporting them in terms of providing that reporting, but they're also actually expectation raised towards, I would say, the whole value chain. And this is where we see, I would say, extremely big impact that we can actually drive. And I think that this is one of the biggest challenges for any company, to understand, how to actually reduce the impact, not only within, what they control, but actually how to reduce the impact across the whole value chain, looking actually across the whole chain of the suppliers. We are not only, I would say, some of the learnings I shared were coming from, within Microsoft, but, of course, we are working, I mean, and as part of my role, focusing on Central and Eastern Europe, specifically, we are working, with a lot of customers and the partners, and I wanted to also bring, few of those examples in terms of, what we are doing and how technology is actually helping the customers to drive their sustainability goals. So, one of the recent projects was that we had was with PKP Energetyka, which is a railway company from Poland, and basically they are part of something what is called the Green Railway program. And basically the aim of this program is, to make a railway powered by fully renewable, sustainable energy. And basically, we help them with, first of all, applying some Azure IoT, machine learning, and Power BI technologies to be able to collect, analyze, and process the data to increase basically their energy efficiency of the whole railway system. And basically, we are working with them on using basically the drones and the helicopters and the satellite data to kind of, monitor and also collect the data across the whole power grid, and to prevent and predict, potential failures, and I would say to improve also the energy efficiency. The next one, Organica Water. This is a company that is actually building water waste management plants. They are based in Hungary, but they are kind of all over the world, also in Asia as well. And basically the challenge with they had was actually how to actually, remotely and proactively manage basically the water quality. So we helped them actually to build a solution where they were actually able in a remote way, without the need to travel,
from the kind of also single point of glass, single point of view, to actually be able to actively and proactively, I would say, manage and prevent, I would say, also the failure on the wastewater plants and improve, I would say, the water quality. And the third one, which is like, I know everybody likes beer, so it's actually a company from Czech Republic, and they are actually they have this Plzeňský Prazdroj name. It's hard for me to pronounce, but they actually produce this nice beer, Pilsner. I hope you're all familiar with it. And actually, I also, working with this customer, we also learn a lot that actually in order, if you want to have a beer called the Czech beer, the hops, which are like the agriculture product needed to produce the beer, needs to be produced in Czechia, and they need to be produced in a specific area in Czechia. It's like similar like a champagne, so you cannot call any sparkling wine champagne. So champagne only comes from a specific region from France. So basically, and this region in Czechia, it's very, very kind of severely impacted by climate change. So there is like periods of kind of super dry air, and there is like periods of floods, and this is impacting basically the quality and the quantity of the hops production extremely. So they are facing really a huge challenge, and of course they cannot solve this through the import. I mean, they have to produce that locally. So actually we partnered with them, together with a Hops Research Institute, and also one partner which is called the Agritecture. And actually the solution that we are doing is basically placing the IoT sensors on all of the hops kind of fields, combining that with the artificial intelligence and the satellite images, and actually predicting, when the hops will be kind of thirsty, and when the hops will be actually, potentially impacted by the floods, and actually to help to prevent and address those challenges, and to secure, I would say, the good quality and the good amount of the beer production. I hope I inspired you with, bringing some of those examples from within Microsoft, from, some of the customers. I think that, one of the important messages that no matter where are you in your sustainability journey, whether you are, a company, whether you are, individual, whether you are, a solution provider, for others, there is no like, the perfect day to start is today, to start now, to really think about, reimagining your business, to be more sustainable business, to reduce your environmental footprint, and, not to be scared, because the technology is here, I would say, to help you. And, Microsoft with the partners can, address and help you solve some of these challenges. Thank you very much for listening. Petra, Thank you, Jernej. Petra, hvala. Zelo konkretni in dobri primeri. Mi smo se s Petro zmenili in pogovorili, da bomo ta pogovor imeli v slovenščini. Seveda. Gosti, ker Petra razume, ona nam bo odgovarjala v angleščini, zato ker debata boljše teče, seveda, če večina nas govori v maternem jeziku in je lažje razložiti. Ok, gremo naprej. Torej, Petra pravi, da bi mogli moč tehnologije izkoriščati seveda za trajnostno prihodnost. In človek, ki ima veliko za povedati o tehnologijah in sami uporabi in koliko in kdaj, ja in ne, je antropolog Dan Podjed, ki je zdajle z nami. Dan, živjo. Lep pozdrav. Lep pozdrav, živjo. Zraven imamo še enega govorca, enega podjetnika, ki ima eno pač veliko podjetje, 250 zaposlenih. Z nami je tudi Samo Mernik iz podjetja KLS Ljubno. Oni so proizvajajo zobate obroče za avtomobilsko industrijo, kar pomeni seveda, da tako podjetje se seveda lahko se drugače obnaša ali pa drugače deluje v smeri trajnosti, seveda, ker je pač določene stvari težje
težje izvesti in prenesti in je težko proizvodnjo dati v cloud, recimo, no. Tako da Samo, lep pozdrav, ste z nami? Lep pozdrav. Evo, živjo. Vsi, torej gremo kar po vrsti. Dan, zdravo. Dajmo najprej začeti, ne vem, tak najširši pomen, kaj bi ti rekel, kaj je nek pojem trajnosti zate? To je res težko vprašanje, mogoče najtežje, ker je ta termin tako pogosto uporabljen in zlorabljen, da je približno toliko smiseln kot pojem kultura, s katerim se ukvarjamo sicer v antropologiji. Že tam v 50-ih letih sta dva antropologa, Kreber in Kluckhohn, naštela, mislim, da tam okoli 160 različnih definicij besede kultura in še danes ne vemo, kaj ta beseda pravzaprav pomeni. Beseda trajnostni razvoj pa je približno toliko smiselna kot morski prašiček. Torej, ni ne morski in ne prašiček. In mislim, da moramo na novo spet opredeliti to besedo in jo nehati uporabljati kot neko floskulo, ki jo tiščimo čisto povsod in jo ponavadi pobarvamo z zeleno barvo. Govorimo kar naprej o zeleni preobrazbi, digitalni preobrazbi in digitalizacija pa je druga podobna beseda, za katero ima vsak nek drug pomen v glavi. Tako da se moramo, mislim, da dogovoriti, kaj to dvoje pravzaprav pomeni. Trajnost, digitalizacija. In ali je res prihodnost nujno zgolj bolj digitalna, ali mogoče ni bolj trajnostna prihodnost lahko tudi analogna. Jaz sam zagovarjam predvsem ravnotežje v življenju. Mislim, da smo preveč se ta hip posvetili ideji, da je prihodnost nujno digitalna in tudi zaradi tega preživimo pred zasloni večji del budnega časa, že v predcovidskem času 8 do 9 ur dnevno odrasli, med popolnimi zaprti lockdowni v letu 2020 smo preživeli pred zasloni 13 ur dnevno, to pomeni, da smo 3 ure budnega časa bili odklopljeni od zaslonov, odrasli, spet poudarjam odrasli, zaradi tega, ker včasih kažemo s prstom na otroke, pa pravzaprav niso oni najbolj problematična generacija, prej smo mi. In s tem v zvezi moramo nekaj narediti, no, tudi razmišljati o rešitvah, ki so trajnostne, ostanejo z nami dalj časa, pa so mogoče analogne. Tako da ne smemo takoj vsega, kar je digitalno, vzeti za suho zlato, vsega, kar je pa analogno, pa zavreči. Pač izkoristite treba neko rešitev smiselno. Primer. Recimo pametna tabla. Tule za sabo imam neko tablo, ki jo lahko vidite in ni pametna, ampak samo navadna, neumna tabla, če želite, na katero lahko pišem s flomastrom. In če bi bila ta tabla pametna, bi verjetno stala tam 2000–3000 evrov, potem bi jo bilo treba vsakih nekaj let posodobiti z novo programsko opremo in čez 10–15 let bi bila ta tabla vredna približno nič. No, ta tabla je stara približno 20 let, prestavili smo iz neke druge pisarne sem, v mojo pisarno in še vedno uspešno deluje. Ne pravim zdaj, kot rečeno, da vse, kar je digitalno, je slabo, ampak nekatere rešitve obstajajo, ki funkcionirajo že zelo dolgo in jih je treba samo prepoznati. Drugi problem s trajnostjo, ki bi jo izpostavil, pa je, da je zelo povezana z produkcijskim sistemom, v katerem živimo in ki nas sili k temu, da kupujemo več in več stvari. Tu smo pa spet čisto pri materialnosti in naših potrebah. Naši domovi so se v zadnjih 100 letih izjemno povečali. Mislim, da tam čez 100% na prebivalca tega doma. Torej, v domovih, v hišah recimo živi manj ljudi kot v preteklosti pred 100 leti, ima pa vsak zase več prostora. No, pravzaprav ga nima, to ni čisto res, v bistvu prostor zatrpamo s stvarmi. Neka raziskava je pokazala, da imamo v domovih do 200 000 različnih objektov, od najmanjše šivanke in gumba do pralnega stroja, recimo. In z stvarmi zatrpamo vse prostore, vse kotičke, zatrpamo recimo garaže, podstrešja, kleti. In te postajajo potem purgatoriji v bistvu za tiste stvari, ki bodo kmalu postale smeti. V bistvu so tako prehodna smetišča in potem se v nekem trenutku teh stvari znebimo, ker pridejo v dom nove stvari.
In če želimo res v bolj trajnostno prihodnost, moramo to logiko prej ali slej obrniti. Kaj ljudje dejansko potrebujemo, koliko stvari potrebujemo, da smo zadovoljni v življenju, a res recimo potrebujemo avtomobile v zasebni lasti, ki stojijo spet po podatkih raziskav več kot 95% časa. Med popolnimi zaprti so stali avtomobili več kot 99% časa. In jaz mislim, da moramo spremeniti logiko, kaj potrebujemo, kaj je tisto, zaradi česar smo zadovoljni, kaj nas osrečuje, kaj osmisli naše življenje. Tako da moramo v glavah najprej narediti spremembe, v domovih na to in na ta način bomo lahko pomagali tudi planetu, da skupaj preživimo. To, kar zdaj počnemo, je neumno, nesmiselno. V jeziku staroselcev Hopi iz Amerike, oni so imeli besedo, ki je označevala prav to, kar se nam dogaja zdaj, kojaniskaci. To je tudi naslov nekega zanimivega dokumentarca, brez besed, samo z glasbo, ki ga priporočam na ogled. In gre za svet, ki se je iztiril. In mislim, da je zdaj čas, da spet utirimo naš družbeni svet v neke tirnice, tako da bomo preživeli. Iz čiste sebičnosti moramo biti bolj trajnostni, zato da bo naša vrsta preživela tudi v prihodnosti. In zato moramo narediti premik ne samo k razvoju po meri ljudi, ampak tudi k razvoju po meri planeta. Mislim, da je to naš naslednji nujen korak in cilj. Dan, hvala. Jaz mislim, da se popolnoma vsi s tem strinjamo. Zato smo danes tukaj, zato da razmišljamo, kaj oziroma verjamem, prepričana sem, da vsako podjetje lahko najde neko področje, s katerim lahko začne, no, in začne razmišljati o nekih posledicah in o tem, kako bomo kreirali pač boljši jutri za vse, ne. Zdaj predajam besedo Samo, pozdravljen. Se slišimo? Lep pozdrav. Pa dajva začeti isto enako, da rečem široko. Kaj pomeni za vas trajnost in kako se recimo te tematike pri vas lotevate? Ja, za nas trajnost pomeni veliko. Zdaj, te uvodi so bili zanimivi, sploh gospod podjet, ne, tam se moraš strinjati, pa se moraš strinjati, pa biti vesel, da si slišal, zakaj je dobro, da ne razumeš, ker je lepo povedal, zakaj ne razumeš, ne, kaj je trajnost, kaj je digitalno, ne. To je toliko širok pojem, da je ga težko zajeti, ampak za nas so po določenih segmentih bolj ozek. Eno je čist vidik podjetja ali pa podjetništva, ko se ga gremo v KLS Ljubno, smo družinsko podjetje, zasledujemo dolgoročne cilje in mogoče že iz tega izhaja ta trajnostni pogled, ki je bolj ekonomski, pa manj finančni. Ne vem, če vam to kaj, se vam zdi, če je to dosti razumljivo, no, ampak ekonomija načeloma ni isto kot finance, pa se ukvarja na dolgi rok. Ekonomija pa njena etimologija izhaja iz tega upravljanje doma, ne, iz grških besed. In če skrbiš za dom odgovorno, potem si na tem, s čemer je gospod podjet končal, ne. Za svoj dom seveda poskrbiš dobro, ne slabo, ne. Tu nas seveda vse boli, da slabo delamo s svojim domom, veliko je slabih primerov, ampak v podjetništvu recimo ta pogled ni toliko pomemben, no. Kar je za nas pomembno, mi smo v avtomobilski industriji, proizvajamo izključno za avtomobilsko industrijo, proizvajamo za danes tako imenovane kriminalne proizvajalce vozil z notranjim izgorevanjem, ki so zdaj krivi za vse oziroma nekako tako, takšna percepcija je. Čist zares je pa, čeprav razumem, je kar večina tule bolj naravoslovnih kadrov, če sem prejšnjo okroglo mizo malo bolj razumel, imajo pa naravoslovni kadri velik problem s tem razumevanjem, zakaj je to problem, ker imamo rezultat ali pa tehnologijo, ki bo nadomestila to tehnologijo obstoječo, ki je bolj umazana.
ne bi šel v detalje, mogoče ni bolj umazana, mogoče je bolj umazana, definitivno ima nižje CO2 izpuste. In če govorimo o CO2-ju, se ne moramo pogovarjati drugače, kot da so višji. Razumevanje, ki pa je pri teh avtomobilistih, to so naši kupci, se pravi veliki proizvajalci, inženirji, nemški, kitajski, ameriški, je pa problematično. Oni ne razumejo, zakaj morajo delati taka vozila. Zato, ker na njihovem konceptu ali pa na njihovem razumevanju, pri tem, ker so vse v življenju vložili, je sistem pogona bolj učinkovit tak, kjer ga uporabljamo danes. Ampak politično, družbeno, družboslovno, če bi tako pogledali, pa ni to sprejemljiv, zato ker so pač določeni segmenti tu prevladali. Pa tu se ne bi spuščal preveč noter, ker to je preveč politizirana tema, ampak mogoče bi pogledal svetle primere. Ne vem, tule smo v Sloveniji, vsi poznate Slovenijo, ko smo v šolo hodili, ni bilo potočnih rakov v slovenskih rekah. Se tega še spomnite? Ja. Danes pa so. Mi imamo potočne rake v Sloveniji v rekah. To je en velik napredek, pa nekaj zelo pozitivnega, na kar moramo pogledati. Moramo biti ponosni sami nas, smo naredili napredek. Seveda smo še zmeraj zelo veliki packi Slovenci, ampak naredili smo ta napredek, da imamo potočne rake v rekah. Če tam na gospoda pogledate tole čez pogledam čez hribe, čez okno, pa je tam zasaj v zadnji, tam ni bilo dreves, ker so bila požgana od žvepla. Mi smo zmanjšali izpuste žvepla za več kot 95% v Sloveniji. Od leta 1980 do leta 2010. Od 2010. Tako da napredke se da narediti, tehnološko so izvedljivi. Edini faktor tu je, kdo bo to plačal. Pa smiselno se moramo odločiti, a gremo v pravo smer. To pa mislim, da je ključno to, da se pogovorimo ta splet, gospod Čerca izpostavil, prej sem na hitro videl, naravoslovje pa družboslovje. Ali mi financiramo pravo stvar v tem kontekstu. Se pravi, damo prave stvari, te subvencije ali pa bombončke, da spodbujamo razvoj na pravih koncih, da nas bo pripeljal do tega rezultata, ki si ga želimo. Če govorimo čisto iz panoge pa industrije, v naši panogi seveda je ključno, da imaš povratno embalažo. Ne moreš delati z novo embalažo. Ne moreš, ker onesnažuje to, ampak ni to velik problem za res na koncu dneva, če tega ni ogromno. Ko vzameš eno elektronsko napravo, ki jo doma dobiš, je noter nepredstavljivo več embalaže, kot mi porabimo na enoto, ko jo mi delamo. Ampak tako boš dobil danes veliko bolj zapakirano več embalaži, kot si jo pred 10 leti. Se pravi, konfuzno se ti zdi ta potrošniški svet na eni strani, ki drvi v neko norost, hkrati pa na drugi, ko se pogovarjaš o enih mikrogramih na enoto, kjer moraš delati napredek. Ampak to je samo ta konfuzen del. Z vidika trajnostni je pa, še enkrat, če se vrnem na to, zelo povezan z ekonomijo. Zato sem izpostavil to, ker je to povezano, ker naš pristop trajnostni, dolgoročen, že desetletja vodi v to, da v bistvu imamo manjši vpliv na okolje, kot bi ga imeli, če bi se ukvarjali finančno. Recimo, na primer je pred 8, 9 leti smo naredili eno destilacijsko napravo, to je rang velikosti 250,000 do 500,000 evrov investicija, s katero smo destilirali odpadna olja pa emulzije. S tem smo v bistvu za 7-krat zmanjšali odvoz nevarnih snovi iz našega podjetja. Zdaj nimamo jih ogromno, ampak nekaj jih pa je, zato ker obdelujemo, smo največjo predelovalno tovarno v Sloveniji. In seveda za vse mehanske dele potrebuješ maziva in emulzije, tako da tega se nekaj nabere. Ampak v tem ni bilo finančnega učinka, ampak je bil tisti feel good efekt, če bi tako rekel. Moraš pospraviti pri sebi doma. V tem našem koncu vsak dan, ko se peljem v službo, gledam T6 dim. In mi je konfuzno, zakaj ne moramo mi v T6 sežigati odpadkov. Jaz osebno bom vsak dan to vohal, če bom vohal, in si želim, da jih tu sežigamo, ker je to edini način, da zmanjšamo odpadke. Če mi te odpadke peljemo nekam ven, ne bomo naredili nič.
Mi Slovenija je neto izvoznica plastike odpadne, neto izvoznica človeških iztrebkov, ki jih ne znamo sami urediti, neto izvozniki smo komunalnih odpadkov, ki jih ne znamo sami urediti. To so naše težave, o katerih se ne pogovarjamo. Hkrati smo pa vsi pametni, kako moramo zdaj električne avte voziti, kako so solarne elektrarne dobre, ne? Tudi mi kot podjetje se tega lotujemo, ker je seveda trg silil to, ampak nek razmislek bi mogli imeti o tem, da se usmerimo, kje so zdaj tiste poti, ki so pametne. In to, kar Microsoft dela, če se še naprej navežem, se mi zdi ena bolj pametnih stvari, carbon capture. Čeprav tehnologija se čudno sliši, zakaj bi nekaj osneževali pa pol čistili, gre za to, da v preteklosti smo veliko več onesnaževali. In tisto nam dela glavni vir težav. In izogibamo se temu kot mačka vrele kaše, ali kako bi temu rekel, recimo pri vozilih. Imamo vozila danes, ki imajo izpuste 100 gramov na 100 kilometrov, hkrati pa lahko normalno registriraš avto, ki ima 10-krat večje izpuste. Pa te noben vpraša, ne smeš registrirati tega avta. Mnoga pa ne moreš takšnega kupiti, ker bi bil pa to kriminal. Ampak to že trčimo v lastnino pa take stvari. Tako da, kar se nas tiče, smo zelo zavezani k trajnostno odgovornostjo, pričakujemo zelo velike pretrese na trgih v naslednjih 10 letih. Od leta 2018 jih mi že tudi zelo opažamo, imamo že tretjo krizo zdaj z pomanjkanjem čipov, ki so neposredno povezane tudi na ta način, s trajnostjo, če bi rekli. Tudi COVID gledamo kot trajnostno krizo, to, da prodiramo v ekosistem, kjer so netopirji, je trajnostni problem, da imamo premalo prostora, ljudje pa hočemo zmeraj več. In tu vidimo velike zagate. Mi kot podjetje, kot podjetniško, čisto strogo obnašanje, pa zelo veliko vlagamo v elektrovozila, tako da v letošnjem letu pričakujemo, da bomo imeli že nekih 25% prihodkov iz vozil na nove pogone, ne na ta klasičen program, ki smo imeli še recimo 5 let nazaj 100%. Tako da se transformiramo, kaj bo pa prihodnost prinesla, pa nimamo pojma, zato ker je vse izredno konfuzno. Da sem bil zelo dolg, se opravičujem. Ne, vse je v redu, samo zdaj je bilo po mojem kar ene par kosti vrženih, ki se bodo zdaj zagotovo se oglasili, podjetniki prisotni, tako da vsi tisti, ki imate kakršenkoli komentar, videla sem, da je samo dvignil roko, tako da ne samo, pardon, Dan, tako da Dan, kar izvoli. Ja, s precej stvarmi se strinjam, ki jih je povedal gospod Mirnik, tudi s tem, da smo v Sloveniji, da se je precej spremenilo na boljše. Sam se spomnim, ko sem v 90-ih potoval, jaz iz Celja, sicer doma, z vlakom, potem v nedeljo, recimo v Ljubljano, ko sem še študiral, se spomnim tistih plastičnih vrečk, ki so visele ob rekah in kazile podobo, in tega ni več. Potočni raki so, se strinjam, kar pa me skrbi, da bomo čez 20-30 let imeli kuhane potočne rake, če se bodo seveda temperature vzpenjale na tem planetu na tak način, kot se vzpenjajo sedaj. In soočeni smo namreč ne s tem, da pometamo pred svojim pragom, ampak se prvič v zgodovini človeštva pravzaprav soočamo s tragedijo skupnega. Mogoče poznate ta miselni eksperiment, ki ga je predstavil Garrett Hardin tam konec 60-ih let. Rekel pa je takole: zamislite si neko pašno skupnost, ki si jo delijo pastirji. Vsak ta pastir ima tudi svojo parcelo, ampak neka pašna skupnost pa je od vseh. In v interesu vsakega od teh pastirjev je, da živino spusti na tisto, kar je skupno, in da čim več tega svojega prihrani za sebe, iz tega nekega sebičnega interesa. In kaj je posledica? Posledica je, da je tisto, kar je skupno, ta vaška srenja recimo, opustošena, medtem ko pa vsak ta svoj zasebni kotiček ohrani. No,
v taki situaciji smo zdaj. Vsaka država skuša čim bolj poskrbeti zase, počistiti pred svojim pragom, izvoziti industrijo v tujino, kjer se je tudi vse bolj izogibajo. Tudi Kitajska je začela izvažati svojo industrijo v druge države, v Afriko, recimo v Indonezijo, in na ta način problem samo premikamo drugam, namesto da bi se nekako na globalni ravni uskladili o tem, kaj pravzaprav hočemo. In se vidite, da na vsakem tem srečanju, kopu se enostavno stvari ustavijo zaradi sebičnih interesov, ker nekatere države želijo doseči raven drugih držav, nekatere pravijo, ja, ne moramo biti zdaj krivi za to, kar se je dogajalo v preteklosti, glejmo skupaj v prihodnost. In sam menim, da ljudje enostavno nismo sposobni rešiti tragedije skupnega, v kateri je udeleženih 8 milijard ljudi. In kaj lahko naredimo? Zato se bo slišalo bizarno, ampak je povezan z digitalizacijo. Sam menim, da moramo predati upravljanje planeta bolj kot doslej umetni inteligenci. Očitno človeška inteligenca ni sposobna rešiti globalnih problemov. In zato mislim, da bo prihodnost bistveno bolj digitalna in nam bo, upam, rešila nekatere probleme, vprašanja namesto nas, nam pa pustila, da živimo naprej v skupnostih, v kakršnih smo navajeni živeti, v kakršnih smo živeli tudi v preteklostih. Kognitivne meje Homo sapiensa so tam, kjer so bile pred 300 000 leti. Naši procesori niso napredovali niti za kanček, skoraj da od tega, kjer smo bili pred 300 000 leti, medtem pa se seveda procesorska moč eksponentno narašča in še vedno sledi Moorovemu zakonu, vsaj približno, ki pravi, da se poveča, torej podvoji vsako leto in pol. Tako da preko slej pač bomo morali si priznati, da lahko umetna inteligenca bolje obvladuje svetovno politiko, kot jo lahko obvladujejo ljudje. Mogoče tudi nacionalno politiko. Včasih me zaskrbi, ko gledam, kaj se dogaja v parlamentu, da bi bilo mogoče bolje, če bi imeli tam par računalnikov, ki bi se dogovarjali med sabo, kaj narediti za Slovenijo v prihodnosti, kot da se to prepušča izključno ljudem. Najboljša rešitev pa je seveda tista, ki jo predlaga Garry Kasparov, znani šahist, ki pravi, da je prihodnost v sodelovanju umetne in človeške inteligence. Najboljši šahist je, kot pravi Kasparov, v bistvu kentaver, torej bitje, ki je pol človek, pol konj. On pravi bitje, ki je pol človek, pol računalnik. In ta lahko uporabi prednosti človeka in hkrati prednosti umetne inteligence. In na tak način bomo morali reševati svetovne probleme. Ljudje se očitno ne bomo mogli, oziroma 200 in več držav se očitno med sabo ne bo moglo uskladiti o tem, kaj narediti z planetom. Tako da iskreno upam čim prej, da nastane neka paralelna zavest, če želite, umetna inteligenca, ki bo bolje upravljala s planetom, kot to počnemo mi. Pa tudi, kot pravi James Lovelock, avtor hipoteze Gaia, ki govori o tem, da planet funkcionira kot živ organizem, ki so ga imeli tam v 70. in 80. za čudnega hipija, zdaj pa pač tudi klimatologi razmišljajo podobno. On pravi, da se za umetno inteligenco ne bo problem, če bo na planetu 5 ali pa 10 stopinj več. Računalniki bodo delali s primernim hlajenjem enako dobro. Mi bomo imeli zaradi tega probleme v prihodnosti. In zato se moramo A, povezati in pa B, izkoristiti tiste prednosti, ki nam jih tehnologija že zdaj ponuja, in izkoristiti tehnologijo za to, da nas dejansko bolj poveže, ne pa da nas še bolj razdvaja. In jaz mislim, da družbena omrežja tu niso pravi odgovor, tam zaradi teh smo kvečemo bolj razdvojeni, razklani, neke nove načine moramo poiskati za medsebojno povezovanje. Dan, hvala. Kar nekaj roki sem videla, je bilo dvignjenih. Mislim, da je imel Milan vprašanje. Ni bilo toliko vprašanja, ampak od tega, kar so povedali, pa tudi zadnji govorci, v bistvu ene par stvari dober zadev. Jaz tudi mislim, da brez tehnologije ne bo šlo, ker iz lekcij, ki smo jih dobili od samorogov, kriptosveta, artificial intelligence, vsega ostalega, je tehnologija pospeševalec. Ene stvari se pač zgodijo 10-krat hitreje, kot so se prej. In glede na to, da imamo globalne izzive, moramo delovati kot eno. In to ne bo šlo brez povezljivosti, ker je v bistvu tehnologija nam omogočila, da smo lahko kot svet povezani.
In se strinjam, da je super zadeva, lahko veliko stvari uredi, ampak je treba imeti v mislih, da jo naredi človek in podatke, iz katerih se uči, smo naredili ljudje in je zato lahko, kako bi rekel, krivično, zato ker je ta svet krivičen. To je to. Milan, hvala. Imamo še kakšen komentar, vprašanje? Je še kdo? Ni? Okej. Petra, pa gremo nazaj. Se strinjaš s tem, da je prihodnost v sodelovanju umetne inteligence in človeka? Strinjam se. Strinjaš se? Povej mi, kje ste imeli v bistvu, zdaj se že, ne vem, 10 let ukvarjate z tem, kot si predstavlja, kje ste imeli največ izzivov, kje so bili največji fejli, kaj je bilo najtežje, kaj ste naredili narobe, no? Da ste se naučili in naredili bolje? I mean, when looking back, I would say, I also started, working on prioritizing sustainability topics, in the past few months. But I think that this shift of understanding that the business priority is not always, purely driven from the financial perspective or purely driven from, operational excellence, but actually that the sustainability impact is probably the number one priority that we should look into is something that I believe was the biggest, I would say, cultural shift, cultural change, and it's still happening. We are not yet there. So what we are also trying to kind of assess is like everything that we do, everything that we are driving, what is basically the sustainable impact coming out of it. So from everyday customer conversation to our own operations, our own things that we do, and I must say that I also apply the same level of thinking to my kind of private life, and also talking with with my family, with the kids, we'll go to the city center. Okay, let's not take the car because it's not a sustainable way to go to the city center. So it's kind of also one way is really to be kind of ambitious as part of my kind of professional life, but it's also bringing that idea and bring that concept back also to to everything what we do, and also to kind of reflect to the previous topics. I think that I spend basically like every day of probably my life discussing this topic with the kids and trying to understand what is their point of view, what are their concerns, what are their ideas to solve and address these challenges, and how they actually can be in a way part of the solution, not just to be helpless. Super. Hvala lepa. Samo. En razmislek, tule sem si prej zapiske delal. Ovira za trajnost, gospoda Podjeda, jaz glih AI-ju ne bi vsega zaupal, ljudem tudi ne, v bistvu ne vem, komu bi zaupal v teh skupinskih dilemah, ampak ovira glavno, ki jo jaz vidim, tudi pri tem, kar delamo v poslu, pa na splošno v družbi, je potrošništvo. Glavna bolečina tega CO2, pa trajnosti, pa vsega povezanega s tem, je potrošništvo. In jaz mislim, da kot družba si moramo to priznati in se tega tudi lotiti. In podjetništvo lahko obstaja brez potrošništva takšnega, kot ga poznamo danes, ampak moramo to zavestno prestopiti. Ni sovražnik kapitalizem, ampak potrošništvo. To mislim, da je ključna stvar. V avtomobilski industriji letno proizvedemo 80-90 milijonov vozil, zdaj, ki je bil COVID, jih je bilo malo manj. 80-90 milijonov novih vozil vsako leto na cestah. To je veliko. Zakaj to rabimo? Jaz ne razumem. Moj oče je vedno rekel, jaz sem bil malo slabe volje, ker pač sem moški, pa on je pa zmeraj v nekih slabih avtih se vozil. Je rekel, jaz rabim avto od točke A do točke B. On še ni bolan od potrošništva. Ni takrat zbolel, ali bilo to povezano z drugo družbo, ali z njegovim načinom razmišljanja, ampak predvsem ta bolezen rabim nekaj več.
pa nisem zadovoljen s tem, pa pozdravil me bo to, da si nekaj novega kupil. Nič ne bo pomagalo. Ne? Se gospod podjetje v tem posredno govoril, ker rekel, imamo polno hišo stvari. To poznate. Upam, tisti, ki ne pozna tega, ne je sreča, ne? Ampak to je velika težava. Ne? Ok, zdaj smo zapluli že majčkeno v neke druge, ampak vseeno potrošništvo, ja, dejstvo, mislim, da Dan o potrošništvu bo imel marsikaj zapovedati. Dan, roko imaš gor. Ja, prej sem omenil to tragedijo skupnega, ki jo moramo rešiti in je tesno povezana seveda s potrošništvom in sistemom, v katerem živimo. Prej sem prikazal tudi zelo črno prihodnost, ne, tako da ni nobene rešitve in da mora umetna inteligenca namesto nas rešiti problem. Mogoče to ni čisto res. Ekonomistka Elinor Ostrom ki je tudi Nobelova nagrajenka za ekonomijo, pokazala že v 90-ih letih, da Garrett Hardin pravzaprav ni imel prav, da tista tragedija skupnega v pašnih skupnostih ne drži nujno. Zakaj? Zato, ker so tudi ljudje ne samo racionalna bitja, ampak bitja, ki se lahko med sabo dogovarjajo. Saj tudi pastirji niso neumni, pa niso totalno sebični in znajo razumeti, kaj se lahko zgodi za tisto pašno skupnostjo, ki se jo delijo v prihodnosti in da jo bojo uničili, če ne bojo našli nekega kompromisa. In zato taki modeli dejansko že obstajajo na manjših ravneh, ki funkcionirajo, ki so, zdaj bom uporabil to perverzno besedo, trajnostni, kjer se ljudje dogovorijo in so onkraj ekonomije pogosto. Recimo en tak primer imamo v Beli krajini. Soseska zidanica Drašiči. Ne vem, če poznate ta primer. Gre za zidanico, kamor vinogradniki nosijo svoje vino, torej lokalni pridelovalci so že od nekdaj nosili v to tako imenovano vinsko banko svoje vino. Ne? In potem vam je bankir v tej banki napisal na rovaš, zato se reče, da pijete na tuj rovaš, črtice, koliko ste vzeli vina iz te banke in koliko ste ga vzeli ven, ker vse vino se je zlilo v iste sode, se ni bilo važno, ali je belo ali rdeče, včasih važno je, da je bilo vino, ne? In koliko ste vzeli ven, toliko ste morali vrniti nazaj, plus 50% obresti, kar se zdijo sicer oderuške obresti, ampak čemu so te obresti namenjene? Temu, da so vino prodali in vse, kar je bilo viška, torej dobička, namenili za obnovo vaške skupnosti, za popravilo cest, poti, čiščenje potokov, za obnovo gasilskega doma, tudi za cerkev in tako naprej. In to je nek sistem, ki že desetletja, celo stoletja odlično funkcionira. In take sisteme, jaz mislim, da moramo najti, ki so nam blizu. Mislim, to je nekaj, kar je očitno tudi Slovencem blizu, tak način upravljanja z nečim, kar je skupno ali pa kar postane skupno, v tem primeru vino. Ne? Tudi, ko se začnemo pogovarjati o vinu, tu se takoj zedinimo, nekako Slovenci, da je to nekaj, kar nas druži. Že če imamo v zdravljici ga tolikrat omenjenega, potem je to nekaj res, kar je del naše identitete. In kaj sem hotel tu sporočiti, da moramo iskati rešitve, ki so lokalne, kulturno specifične, torej ne moramo najti samo te rešitve globalne, ki bi bila univerzalna po načelu ena velikost za vse, ampak rešitve problemov, ki so lokalne in so nam pred nosom dobesedno, samo smo jih pogosto pozabili ali pa jih ne upoštevamo, ker govorimo izključno o globalni ekonomiji, o globalnem trgu denarja, imamo pa še paralelne sisteme, ki odlično funkcionirajo in na njih moramo biti pozorni. Tudi v takih izoliranih skupnostih, otočkih, kot je bil recimo, ne vem, v Ljubljani, Rog, ta tovarna, kjer se je zbrala neka skupnost mladih, ki so zasedli to tovarno, tam so nastali zelo zanimivi sistemi, ki so funkcionirali, neke skupnosti. In jaz mislim, da se moramo od tega učiti, ne, iskati tudi, ne vem, na robovih skupnosti, tudi če je dejansko, ne vem, nekaj v centru mesta, lahko odrinjeno na rob skupnosti, ker na robu skupnosti nastanejo ponavadi zanimivi sistemi, zanimivi modeli. In zato mislim tudi, da moramo sodelovati v bolj trajnostni prihodnosti vse vede, tudi antropologi, sociologi, klimatologi, inženirji, odgovora za
to, kakšna je rešitev za bolj trajnostno prihodnost, gotovo ne bo našlo samo računalniško inženirstvo ali pa samo klimatologi ali pa samo antropologi. In kar mene skrbi je, da v tem mednarodnem panelu oziroma medvladnem panelu za podnebne spremembe ICPP ni v bistvu, oziroma IPCC, se opravičujem, ni praktično nobenega družboslovca in humanista oziroma jih je zelo malo. In prej ste rekli, da bi morali, mislim, da še v prejšnji debati, da bi morali tudi to bolj uravnotežiti, kaj spodbujati. Ja, vse vede, vsa področja, zato ker ne vemo, kaj bo čez 20 let tisto, kar je bolj pomembno. In tudi podpirati z različnimi spodbudami. Mene je kar precej pogrelo, ko sem pred časom prebral nekje, da naj bi te bone za digitalizacijo namenili samo študentom naravoslovja in tehnike. Zakaj pa ne družboslovja in humanistike, a mi smo pa preddigitalna bitja, a nam je pa dosti blok pa svinčnik, mislim, zakaj pa ne bi si mi privoščili, oziroma mi, študenti teh področij, kakšne miške ali pa, ker za 150 € si ne boste mogli privoščiti računalnika. Mislim, tudi mi, upam, bomo šli naprej v bolj digitalno prihodnost, ker mislim, da ne sme biti ta pot v prihodnost večtirna, ampak moramo stopiti na isti vlak, s katerim gremo skupaj v svetlo bodočnost. No, ko že pa govorimo o teh vlakih v bodočnost, to je pa res nekaj, kar me skrbi. Namreč, da v tem času zaradi izjemnega napredka tehnologij nastajata dve pravzaprav podvrsti človeka v simbolnem smislu, ne v genetskem. Namreč Homo Deus, o katerem je razpravljal Harari, to je človek, ki se lahko nadgradi z pomočjo Neuralinka, ki ga financira Elon Musk, ali pa si podaljšuje življenje z genetskim inženiringom, z prehranskimi dodatki, in pa, to je pač peščica ljudi, in pa večina ljudi na tem planetu, ki smo v covidskem času postali homo covidensis, covidski ljudje. To so pa v bistvu ljudje, ki so večino časa pred ekrani, ki večino časa dajejo zastonj svoje podatke za to, da jih nekdo drug predeluje in obdeluje, ki smo pripravljeni nositi ves čas sabo prisluškovalne in sledilne naprave. Mislim, vse v prejšnjem režimu bi padlo od smeha dol, po mojem, udbovci, ko bi slišali, da pač plačamo za to, da nosimo sabo prisluškovalne in sledilne naprave, s katerimi nam ves čas pobirajo podatke in jih predelujejo, zato da sami bogatijo. In tudi tu moramo nekaj narediti in se tega zavedati. Torej, a bomo šli v prihodnost kot homo covidensis po enem tiru in homo deus po drugem tiru. Pravzaprav homo deus gre kar v nebo z raketo v obliki penisa, kot se je lani izstrelil Jeff Bezos, mislim, ki je zaslužil 75 milijard dolarjev v enem letu. Kaj naredite pol, da to proslavite? Seveda se izstrelite v digitalne in tudi fizične oblake z raketo v obliki penisa. To je ta v bistvu falus, simbol zmage, medtem ko pa večina nas pa ostaja z nogami bolj v blatu in gledamo potem navzgor to raketo, ki se vzpenja. Dan, imamo še 5 minut časa, Jernej je imel vprašanje. Ja, jaz imam pa za Samo vprašanje, živijo Samo, in sicer izhaja iz dveh tvojih stavkov, kjer si čudovito omenil vašo investicijo v tisto napravo, pa ni bilo treba za emulzije pa za to. In sicer moje vprašanje v smeri uporabe dobička v firmah za eko in okoljevarstvene investicije. In zdaj KLS je visoko dobičkonosna družba, globalno top firma, pa tako si rekel, družinska firma. In zdaj me zanima, družinska firma seveda je ful veliko odvisna od vrednot. In vi ste šli in ste dali, rečemo, 500 000 za eno to napravo, pa ziher še mnogo takih iniciativ ste izpeljali v družbi. Pa prepričan sem, da Microsoft kot globalna firma, ki jo cel svet gleda, tudi iz takega onakega vzgiba deluje okoljevarstveno. Zdaj me pa zanima, ko si dobro ločil finance pa ekonomijo, a se ti zdi, da v nedružinskih firmah investicije v eko, take, ne govorim par 10 000, o 500 000, 1 milijon, par milijonov, pa ko se pogovarjaš z ostalimi podjetniki, a oni se isto odločajo, a tam tudi dobiček gre v take projekte izven družinskih firm? Različni lastniki so. Mislim, če pogledam, da vsak
Odvisno, kje si doma. A se razumemo? A ne? Mislim, če vam jaz te 6 tule, pa če me ne moti, mi je vse če dela. Moji sorodniki so v Krškem doma in me ne moti, da JEK dela. Nikoli me ni motil. Tam je ena tovarna celuloze, če tako malo splošno govorim, pa o teh stvarih, ki so odgovori. Tovarna papirja in celuloze v Krškem, danes je Vipap, Čehi so lastniki. No in če poznate, v Krškem je bil jugoslovanski en najboljših plavalnih klubov v Jugoslaviji. Moj stric je bil v štafeti, so bili prvaki pionirski v Jugoslaviji iz Krškega. Tega po mojem ne poznate, ker danes so ravni pa redoveljci tega plavajo. Zakaj so imeli plavalni klub tam? Zato, ker je imela celuloza odpadno toploto. Tovarna celuloze. In to toploto so mogli z nečem urediti in so naredili bazen, ker so bili praktični. Naredili so ga znotraj tovarne, tako da v bistvu, ko si šel v Krškem na bazen, ko sem šel s stari mami, sem hodil v Krškem na bazen, ki je bil del tehnološkega procesa njihovega, ampak je bil pač pravi olimpijski bazen z ogrevano vodo, ki ga v Ljubljani ni bilo, pa še kje druge. Medklic, Čehi so danes lastniki, tam bazena ni več. Še zmeraj imajo po mojem problem s toploto. Tako da to so take stvari, ki se mi zdijo trajnostne. Zakaj to delamo? To delamo zase, to delamo za nekoga drugega, delamo sem za dobiček. In to je zdaj težko soditi enega lastnika ali pa drugega reči, tuj lastnik ne bo dal, domač lastnik bo dal. Ni to. Mislim, da so bolj te vrednote, kar bi pomenil, kako nekdo živi s tem, pa kako se počuti s tem. Mislim, da res po mojem razumevanju, kaj je ekonomija, pa kaj so finance, je mogoče to najboljša ločnica. Če se obnašaš ekonomsko, je to, če pa finančno, pa ne. To neko družbeno odgovorno, karkoli že to je, vsak drugače razume. Je to lahko to. Ok, imamo še kakšno vprašanje? Mogoče sem na hiter. Ni pa ključ v tej investiciji. Ni ključ v investiciji za 500 milijonov, na 500 tisoč. Ključ je v tem, da vsako leto gremo papirčke pobirati, pa cigaretne ogorke, ki so tudi pri nas v tovarni, znotraj se bo najdel kakšen natlek. Zato, ker imamo packe. Tudi konkretno jih pogledamo čipem, rečemo, vi ste packi. Ne rečem, joj, ne, se oprostite. Packi ste, ki svinjate po tleh. Mi pa pobiramo za vami. Lastniki pobirajo, management pobira. In to je družba, da se zavedamo, da je to naš dom in da moramo za ta naš dom poskrbeti. Mislim, da je v tem bistvu. Hvala. Super, samo Petra, bi dodala še kakšno zaključno misel, ker nas čas preganja. Kakšna je prihodnost? Kakšne so rešitve? Kaj lahko naredi vsak izmed nas? Hitro. It's really about, thinking about sustainability not as a nice to have and not as something that is separated from the business. I think it's really about to think about the sustainability as the key goal or the key ambition of our kind of everyday life and the professional life. And I think that this can trigger really such a huge, I would say, innovation and creative approach, to solve this challenge. So we are really kind of, looking into the very, I would say, creative and innovative time ahead of us, actually, if we want to solve the challenge successfully. And we must do it. Yeah, we have to do it. I agree. Dan, minuta, 20 sekund. Sprijazniti se moramo s tem, a pa ne sprijazniti. Veseliti se moramo tega, da če imamo manj, pomeni, da lahko živimo bolje. Tudi delati moramo manj. Jaz mislim, da bi morali delati tudi, kot so delali naši kamenodobni predniki, 3 do 5 ur dnevno. To je maksimum, to je človeški limit. Vse, kar je več, je nehumano. In si vzeti več časa zase, za svoje bližnje in mislim, da je to pravzaprav smisel trajnostne prihodnosti. Torej, da naredimo prehod iz kvantitete, imeti ogromno povezav stvari k kvaliteti. Da tisto, kar imamo dobro, pa ne bodo to razmerja ali pa ne bodo to stvari. Da tisto dalj časa ostane z nami.
Odlično, Dan, hvala. Torej, če povzamem, imeti moramo manj in kot pravi Samo, spucati moramo pred svojim pragom. Tako da hvala lepa vsem za super debato. Jernej, naslednji panel, kar izvoli.